Yang aki din! Ne, apay nga itakala ang berting? Ha? Siguro nagapu ka man ni Jay sugalan niya. Ay, una yun ay ati kastaw. Kasang-sang pagkapailangan paspasungadan na mananiting ngaw-ngaw. Anya? Kat anya nga rin nga iti kayat mo nga ibagakan ka. Palakpakan ka iti kastangar aramidam. Ay, saan ka pa ang matatao dito balay? Gabuta ka na nga iti sugalan kayan mo. Ha? Ay, apo ay aberting. Di ka pa lang alaan amin agamit mo dito balay. Alaan amin akawas, ulas unpungan mo. Tayo kan nga agnaad. Anya? Ha! Makauma ti kastang ugalim. Awan lang nga ro, tinatalgad at trabaho. Ngam naglaing ka pa lang, agsugal ka na ginam. Ay, salbag kiti ti kastang asawa. Pangasim man paray. Pautangan na man pailaan. Ha? Na baka ngamin iti sugal iti kalman. Pulos nga awang kwartak ita jo. Kasta ka di. Kat, manungay ti utangam. Kan kaano ti panagbayad mo. Uray pautangan na pailaan iti uray 30 mil. Di ka madalagan ta saan una yung mabayag ti panagbayag ka. O sige, pautangan ka. Nung pangasim ha, tanuan niya tungtungan kat isa ha. Diyak kayat ti mabayag unay ngagbayag. Huwag ka day. Di ka madanagan ko naktumay. Mangibaga ka nga rod iti husto nga aldaw a panagbayad mo. Umuta iti 30 mil. Bayadak kalpasan ti talo alawas paray. Mabiit lang ta mga ramid ta nga rod iti kasuratan pare. Tadakkel met agatad tot utahon. Anya? Imutang ka iti kwarta ni orang? Ay, una yan, Berting. Kunamlamot nga o da pangalaam iti pagbayad mo. Danag mo na ya. Sana nga umutang nawan amo kapag bayag ka. Nyalaki di mo dati. Anya? Ay na, pagpuunam laday ta iti sugal kunak manan. Tetangiwa mo mamay. Anya? Alam ki din dito sa ngaribaw. Tingga gumatang iti si Daay. Gumatang kay iti kang 2 kilo ang bulalaw. Ang reman. Oh. Apo, kunamlan asino amang ibabaon? Kapula ang tada kwartam? Kasla ka doon? Kasla doon, Berting? Ay, salbag kide. Ang laki din yung kanta na eh. Makikiigo pa kung iti sabaw. Oh. Oh, paray. Siga magaya. Yan masapol mo nga eh. Ang mga nunawaya kayo doon bigat paray. Ha? Tapay paray. Ayaban nga ko mga makibuhos si balay. Kurang kami ngami. Upat pa tao ti masapol ko. Tapno malpas ko madagaws. Kastaya. Ay na. Pasensya kang paray. Tadyak pa'y masango ngami. Ha? Apay, da trabaho minton bigat ay paray. Awang makili. Ang madang kaming papanak. Saan ko maamabaling ngay tantan paray? Kasta ka na. Ay, pasensya ka na talaga. Numaminsan tulat na. Ingka padasin ni pare ambaw. Maring awan papanan na yung bigat. Una hindi tang aramid mo, Berting. Apay manin ayan. Nagkadkad ka, iti trabaho ayaw awis ni Lando. Gapula ang tada kwartam ita. Anya? Anya laki din. Apay, sakan tulag trabaho no maibos na ita kwarta nga inutang mo kini orang? Nakadulaki man ang ibagbagamon ayan. Papanam ko mga rod inton bigat. Taday tamot timbagam kinilando. Mapan ka manan ijay sugalan? Di ka kadiro manirit ang mga abak amay. Kita diretso ti pangabak ko ita alawas. Anya? Kat, daytan ti makagapo asaan ka nga trabaho? Ay, laklakayan kan Berting. Isimpang kumamot ita panunot mo akilo. Nya laki din. Ha? Ay, naimbag ta naranaan ka, Berteng. Mapanak ko maijay balayo ka. Ha? Apay ayama, nana. Amang ano nawaya ka inton bigat. Apay nga raw.
Tangdanan ka kumanga agbunag itinapuros abong at ikarabas sa ijay bangkag. Anya? Nagpuros kami ngamin itay. Ngam saan mi anabunag. Iso at tangdanan ka kumano nawaya ka. Ay, pasensya kayo. Ana. Ada kami napatag apapanakin tumbikat. Isojak pa'y masango iti makitanggat. Ay kasta aya. Wag. Padasin nyo lang. Ni pare ambong nana. Sigurado kaya na dahil iti matangdanan. Ay one man nga raw. Thank you lata Mawalan nyaman na. Kastanti kayat mo ataray tibiyag mo, Berteng? Anya ka di mo nindit ang ibagbagan. Bakit? Ay, bakit tarupan? Di mo kahit yung trabaho? Kaputa ijayin sugalan ti ayan ti balay mo? Ay, salbag ka kiday. Aday ta ka manan ako nakaw. Ada palaganas mo nga griri ka kanayo mo ti pangabat kaw. Nyalaki di yung. Ay, di nakman sungbat-sungbatan na kasta. Apay, agnanayon ang mga baka. Ti sugal, nuk kasanuk ka ado ti pangabak mo, mas adon to pa ti maawan kan ka. Nanggalas to mo ngamin. Titabas dahi tadilam mat. Apay ngamin ay atakas sa tibagbagat. Nyalaki. Aya. Saan ko nga ibagbagalang daytoy? Ta iso mo ti putno, saan aya? Ha? Oo na yan. Saan mo akat yung trabaho? Gapulang iti sugal? Ha! Kita tulang berting ha. Kita tulang tilaing mo. Salbag. Kaya't nga tanila kay mo, ti makitang dan intud bigat, minda. Anya ko mati ipaaramid yun na. Isimpat ti bubong ijay kusina may. Nalkab nga men, kaputi nagpiksa nga angin. Kasta yan nana. Mala, ibagak tukon kwa na intun malam. One man, tano kayat na, umay lata ijay balay, tapagtungtungan may, numano ti tangdan na. One nana, ibagak kan kwa na. Ay isa. Yung laki. Kaya. Mangsapol lang. Iti sa bali ang mangisimpa. Iti bubong naman ito. Anya? Busy ako. Anya ko mati pa kabisbisiam. Busy ka, ama pa nagsugsugal, kasta ka di? Anday ta ka manan ako nakaw. Kung naman no. Saan ka may ranrarong mo ti pangabaka. May. Nyalaki di mo dati. Anya? Ay, nagalas at talaga ti ugalim, Berting. Ay basta. No may mananda dya bakit. Ibaga mamang sapol iti sa balit ang danan na. Ibaga madya masangaw. Mawata. Papanam nga ay Berteng. Nagsapa ka mag. Ay kwa. Di talang igid na. Adala mapang kwaramidan dita. Damag ko akan ayon ka na ti pangabak mo iti sukal ka. Ha? Isumot lang ayam, adi mo kayaten ti makitang dan tanagdadakkel ti pangababakam iti sugal. Ina naman. Tismusa to. Ay ket, balatong arudan. Ala ka mapangkalatag mirinda. Ay itirsina ni Manang Duna. Mga lakayo lang iti ulayan niya. Ibagayo lang tinagang kaw. Tamapang kuntulat ng bayaran. Anya lakit daing. Dagitaman. Wala na. Api, just. Ayak. Malaing kayo. Tingnan mo time. Hay, unay na yati kasi tao. Hay, talaga. Salbag kidik. Salbag tumanay itong manamnama. Salbag tumanay itong bigat. Santo ang ganal daw manay. Una yan. Ha? Apay akasta ka nagawid. Anya man ang ti pag-uong tam. Ngam sa bagay. Apay pay lang adamagan ka. Kat may salaang mo ti kahit asawan day ta. Anya? Ti ko nam kide. Naabak ka iti sugal. Iso akasta ka nagawid. No sa anak agbid to. Inton bigat in karim apa nagbayad mo kini orang iti utang mo niya. Ay, una yun. Tikas to pan nakaabak ko. Gulpi mo tay. Parikot ko no pangalak. Di pagbayad ko kani orang itong bigat. Una yun. Saan asyak ti pangibagam iti dayta?
Makaamo ka iti biyag mo. Makaamo ka no idarom na ka ni orang gapulang iti utang mo. Kasanungay pare, idi kalman ka pa yung urayan nga umay ijay balay. Ngamsan ka mat ngay may. Kasanon nga ijay inuutang mo kanya. Ha? Ay, kuha pare. Ako pa yung ti pagbago king kadyo. Anya? Ay, saan ang mabali na pare? Nagsaritaan tamot nga ita ti panagbayad mo. Kan iso, tinagpinirmaan ta. Sana ya? Pare, Sika lang ti pinautangak nga awan interes na. Iso asaan kumamatakas na pare. ay, ay, ay. Sana kasta pare. Tanong umutang kayo. Naglaka akasar-sarita. Ay, pare. Ang mga no mabaling nga ikan na kiti, uray limangal daw apawayway. Pangasi mamay. Nagtrabaho kita, tada ibayad ko nga. Alam, ikan kay tilimang aldaw apawayway. Ngamnukal pasan tilimang aldaw. Kat saan ka pa'y amakabayan? Ay kat pasensya. Talagang idarong ka. Anya? Aday ka, idarumdakan gapu iti utang mo. Ay, bakay. Ay, bakit tarupam? Salbag ka kide. Anya pa ilang tiyan aramidam? Di kakot mapanmang sapul iti panggadam tada pagbayad mo kini orang. Huwag bakit. Ay, na. Ay, pare ko kuno sa dino, ti panggana. Aha! Ita nga awanan ti kwartam, gaputan na abak amin iti sugal, mang sapul kan iti panggadam. Ngam idada kwartam, agkad-kad ka, tunggal ada umay mangayabkan ka. Bakit? Anya laki din ayan itang ugalim berting. Sa kalag trabaho no awan kwartamon. Ngam no adda, kunam lano sikat ikabak na nga na parswa dito ilubang. Ay, si kamot gayang berteng. Rabrabi imot nga umay ka ngagtuktok tao. Ay, una na. Imayak na damagan kayo kumano at dapat ipabunag yung akarabasa. Ah, Ha? anya laki din. Ang tagtagainap kan saki day. Ano mo tagtagtagin eh? Ina naman. Nabayagan dyan na panak ijay balayaw apangaw-awi sakin ka nga agbunag iti pinuros mi akarabasa. Nana. Siguro, awanan kwartam, isong agsapsapol kan iti panggadam. Ay, awang nga rin nana. Naitatipon na. Pare ko, ti pagbayad ko iti inutang ko ita. Mabuti nga, amay daram nana. Anya, apay, awanan ti pangabak mo iti sugal. Nagloko na rin. Awang nga rin nana. Nagulpian na abak. Hindi naman sampay nga alda. Aba nagloko. Anya, ay, dayta ti pagnakmam. Apay, kanayon ayang amin apangabak ti ita ti sugal. Nuka sa nuka ado ti pangabak mo, duble ti maabakken ka iti sabaling aldaw. At daya ti napuutam abimak ng iti sugal. Awan, berteng, awan. Nana. Laklakayan kan. Ngam saan pa'y anaisim pa day tapanunot mo mag... Anya lakit deng. Ay na. Pare, si kamot gayang. Rabrabe, ngamimay ka. Abay ka di pare. Ay, pare. Ang mga not dapat mabuhusan itong bigat. Diyan nga iwawis mo kanya, hindi namin isang altam. Kanya, mabuhusan nga ibagbagan mo pare. Awanin nalpasan, hindi pa napanalawas kaya lipas may. Kanya, kastaya pare. Nakaskas daw man ngagsapsapol kay iti panggadam arabrabe pare. Siguro, awan pagsugal mo na niya. Kanya, si kaki di mo pare.
Letwan may, ado ti mapanigi balayo iday. Ang mga uawis king kay ti trabaho. Ngum, nagkid-kid ka. Tado kwarta mapangababa kami ti sugal. Ha? Sika talaga pare. Sakal ag trabaho itan, tawanan kwarta. Ay, pare ko kung amin ti pagbayad ko itinutang ko a kwarta ni urang pare. No diyak makabayad ita allowance, idarom na. Anya, ay unay. Nagutang ka lang iti insugal mo, isaw. Ay inayan. Sika lang di kasta pare. Rabi pa lang magsapsapol iti panggadan na. Anya laki din pare. Ha? Ay, kunaklaki din o sino titong manuktok. Si kamot gayang berteng. Anyat masapul mo. Ay, kuwana na. Imayak na saludsudan kayo kuma. No dapay lang yun ay bagayo kinibagakaw. Ngay para medyo abubong ti balayaw. Anya, ay parbangon pa ilaan. Gamday tati umay mo damdamagan. Ay unay kan. Kaslawan mo ti bigat kan ka berteng. Kung amin na. Ti ko nang Laki pili. din. Awanan, di kwartang may sugal mo. Sunga uray parbangon. Kundi sapul ka, iti panggedam. Saan ko pagsugal ti tangdang ko na. Pagbago ko may tinutang ko a kwarta ni ura. Idarom na kami no sana ka makabayad ita alawas. Kat, insugal mo mati kwarta nga inutang mo kun kwa, nasaan aya? Anya laki din. Ha? Ayawan, nalpasan ti bubong may. Ako nakatarim nung kuma. Tinarimaan ni Bursyaw. Isoon tinayabak, tadi mo matkayat. Anya laki din. Nagmayat mo tanay ka nga aramid mong berteng. Sa kalag trabaho, no awan kwarta mo. Ay, awan mong berteng. Bakay. Di ka di mabay ni tikas tangar aramidam. Uray rabi mapan ka ag tok-tok-tok iti babalay mapan ag damdamag no aday paramid da. Idi, nagsasaruno ti aga-ebkan ka, agkad-kad ka tada kwartam. Ita, nga awan apulos ti kwartam, kan awan pagbayad mo iti utang mo, kundi sapol ka iti panggadam. Anya lakit din na itang ugaling. Ay, gusto ko mamutin at ang ngaw mo pa ka ma. Nga ba na? Agparparikuta lang aruring kastabay lang. Buti bagbagamay. Urayam kit di, ati panangidarom ni orang kan ka, tapno agnakam ka mamimpinsan. Sangwam day ta, asikalaang, tasikalaang mo't imutang, pagkide. Nagsapa ka matan, will mabalasan ka. Ay, wala na. Masapak man ang mapan ijay ili. Anyagay ti mapan mo aramidan ijay. Adala mapan ko alaan nga ilakok iti online na. Kastaya, bado ka day. Wala na. Ag-text kanto man nga raw no sumangpot ka ta umayak to iti balayaw. Umayak agpili iti bado may kinilakay ko. Ay wala na. Tapno da kayo ti umunang agpili apaman alukatak. Wan, isuasaan mo aliplipatan nga ag-text kanyak ah. Wala na. Apay, saan ka kadipay amabisay na nakaw? Ay, mabisinak mo ito na, tatang. Ngamlipasak man pa'y apitsuran amin dagiti blouse kan pantalon alakok. Tapno jay tula ag-edit kan ag-post ti aramidang inton madamdama. Adupay aya. Tasya ka, ti mangitulay. Tayin ka manganan alakaw. Anya laki din, tatang. Alaki din. Yung kayo kiti nagpalpay di salas, tatang. Mga anak, malpas kula na ito'y. Ala, makamo ka manlagay. Agaming ka manganan. Saan nga umdas ti ganan siyang bita. No agsakit ka kung naktumay tanakaw. Pupus ni Vilma alako na a blouse kan pantalon at napay sapatos kas kada kitchenwares. Ha?
Ay kat nasaya at ano ipos na. Tapno at adda nga umado ti customer na. Nangalaan na kumamot ngay itipuunan na no bilang laang. Ha? Siguro, imutang itidakkel. Nagloan siguro iti bangko. Wano adda bumbay ang nagutangan na ti salbag. Ne, apay nga akastamot ti bagbagan bakit? Awan nga min ti amok a pangalaan na dayjay iti pagpuunan na ka. Ti ko namkit di, imutang itidakkel agatad. Bakit? Hay, kundi negosyo, ngam utang mo tinagapuan na, ha? Anya lakit din. Ay nano, sakla may sa. Uray sa anak kun nga ag negosyo, no nagtaod mo't lang iti utang ti pagpuuna. Anya ka din day ta nga ibagbag ang Brenda. Day man awil ma. Kundi post itila ko na a blouse kas kada sapatos kan kitchenwares. Ha? Kat, anya nga ngaron itano da ipupus na ala ko na. Ay nanana, awan lat amok a pangalaan na iti pagpuunan na no saan nga utang. Utang dito'y utang ijay. Ay, yan niya lakit din. Loan dito, loan doon. Anya? Ay, di lang nga tamabain nga agpopos itila ko na ngam utang mo tinagpuunan na. Ay, una yun, aya. Hala, apay amasar da di a Brenda kadagit ipupus ko ala ko. Ay, amomot tan da di a babae. Nagtangka unti apal na. Kan may sa? Awan bibiyang na no nagutang ak iti nagpuunak iti panaglako. Katuon man. Awan parikot nga uray umutang ka iti nagpuunam. Lakit de, amo mapagpusipusan ti kwarta. Anya lakit de. Manakibiyang nga talaga da di a babae. No di na kahit makikita dagiti ipupus ko iti social media. Di unfriend na. As easy as that. Bay amon Oray pa unfriend na ka. No istok nga istok pa. Ikad makita na lata Ay, unayin ay ati tattao iti aglawlaw. Problemaan da. Ti saan arumbang problemaan. Bay am latan balasan ko. Ituloy mo lata ti aglakaw. Awan ti maitulong lagi ti kaski ni Brenda. Amangan no awan aramidan nyo inton bigat. Ha? Ay, awan mo dyan nakaw. Apay ka day. Da kayo kuman ti mapan makisarita kini pari Billy. Ha? Isulaangan ti tangdanak amang ni aramid iti paglakwak ti sango ti balay. Ay, kituwan na anak ka. Simbang putmutan na giti in-order ko ang materyales. Iaramid nakit din no awan papanan na. Tapno man malpasan, kat makalakwak mutan. Wala anak ka. Ala, no, daramida mo itong bigat. Aramida mo. Tasya ka, ti mapanadya balay da, itong bigat. Wan tatang, ganda kayon ti makaamo amang isuro iti aramidan na Masapak kami na mapan ija ili inton bigat. Mapan ko alaan man di bail nga in-order ko. Isuka pa nga ilakok iti online. Naimbag ka pa'y kumarin. Naparugya mo di sango ti balayo ang paglakwam. Aywan, kaasi namot Adamot basit na ornong ko. Iso nakagatang ako ni iti materyales. Iso dayjay, trab-trabahon ni pare Billy. Sana all. Kaalukmat nga tao mairug iti panaglakok ijay sango ti balay mi. Ay kat adan tulat tamot si kakit di man. Ay ungayom. Anya ngay matila akong ijay no bilang lang. Plano kong aglako iti sidaan. Taiso mati awan dito'y purok tayo. Aglako akman iti karne, fish, kanatangkas jay. Ay no, mayak day ta na panunot mo mare. Mayak, tapno asidag ti paggatangan no ko.
Saanan ang masapul pa'y ang mapanijay sentro. Aywan isupay lang at ilako. Saktong manan agnayon no kasano ti taray na. Una, kano ka ngay amang rugi? Basta lakit di malpas di ipapaaramid ko, irugi ko na. Mala, i-post mo to iti Facebook, mare. Tapno makita dagiti kaaruba. Kat umaydan tumot gumatang. Kan tapno makita mo't lang di tao at timangkan. Tiya pala. Amumun, mare. Istukak man ti Facebook account na di Wilma. Kita na damanin post na. Adda ngagpaiso. Wilma's meat shop is now open. Kuna naman. Anya. Kaya't asawon da ito'y. Nang rugin nga agla ko ijay sango ti balayda. Lakay! Lakay! Oh my God! Ade pakitakin ka! Apayaya. Kita ang da ito'y impose ni Wilma iti Facebook na. Wilma's meat shop is now open. Kuna naman tan. Kita niya kumaitan no ng lokatan ti meat shop na. Nasayata, tapno adda asida ka paggatangan iti siday. Anya laki din na ya, bakay. Asino ngay kumatimayat agumatang kan kwa na? Jak lapat yun. Anya, ay unay na itang ugalim. Api nga minaya nga, stock ka nga stock iti Facebook account na. Anya? Stock ka nga stock. Sa akin no da makitam, tila may bagbagam. Imbis aso manao ka dita, ititiltila. Ibangon mo kayo day, tado ti maarami ti jabangkag. Aggagit ka, tapno makaurnong ka. Kit addamit pagpunam. Sana day tagis, stock to bubraham. Saka umapal-apal. Apal mo lang day tatim manggan, gini Wilma. Iso kasta ka. Niya kalaki din. No siyak la ama isa. Kupay ti mapan gumatang iti sidaan ijay sentro. Ngam ti gumatang ak ijay ayan ni Wilma. Hay, anya ka di madanday tanga ibagbagam. Sigurado ngamin asaan abaro dagiti lako na. Istak dagijay. Agsakit lakit diti tiyan no bilang laong. Anya? Iso ada kayo nana. Saan kayon agumat gatang ijay meat shop ni Wilma? No diyo kayat nga agsakit day tatyan nyo. Si Kakit Demot, Brenda. Namin naging matangak ijay meat shop ni Wilma. Gamawan pa'y mo tinapuutak kasi makitityan ko. Hay, anya laki din. Alangan nga urayan nyo pa'y nga agsakit ti tiyan nyo. Sakbay kayo asumardeng agumatang ijay. Nagadula, kat manan nga imbagam. Aday ta ka manan nga agdadadaw lakunakon. Timang kan laang nga apal mo day ta iso akasta ka. Anya? No di mo kaya't amakit kita dagiti ipopos ni Wilma. Saan ka ngamin nga istok? Tapno saan ka nga umapapal? Kas jay laang ka simple. Maawatan. Ayunay na di Brenda ya. Anya nga nati basol ko kankwana takas jay ti bagbaga na itiliklik ko na. Anya laki din anak ka. Kasla saan ka na irwam iti ugali da di Brenda. Ay, sabagay matkit niya. Ngamno pa'y kasta, maas-asar ka nagiti ipopos ko. Iso na kuma ati maasar. Saan kat akas jay, amapan agaw awis iti tattao, tapno maasar damot kanya. Anyat kayat mo asaway anak ka. Kanawin ngamin mapaninjaan ni Nana Dora. Mapan na ibagbaga, asaan ka no a safety lakok akarne ditoy. Saan da ka nun agumat gatang, taang mga nuag sakit lang, di tiyanda. Anya? Ay, una yan ni Brenda. Ay, dadaal lang ti ulo na. Gapo ititimbang ka, nga apal na. Ay, una yan, aya. Malabay amlatan anak ka. Di mo latan, ikaskasa. Basta aglako kalata. Basta mo iti bagay nga wandakas nga aramida. Tuloy lata. Anya laki day. May am takukwan na lang, tumapapal.
ka kaditi akin kukwa kadagiti materialis analabsak igiabay ti balayo. Ha? Aywan, Mari. Kukwak dagi jay. Apay ka di? Sana talaga. Talaga nga umas-asinso ka na. Si Kakit Dimot, basit abanag, Mari. Mangrugrugi pa'y laang. Anya nga iti planong manan iyan. Kwa. Sari-sari store ko, ma. Uray basit lang nga pwesto. Tapno paglakwak man iti agduduma ala ko. Ay no. Umapalak man mare. Sana talaga. Adamot basit anaurnong ko iti panaglaklakok iti si Daan. Kan, inayon mo pa dita panagon online selling ko. Isumanan at ingatang ko iti materyales. Mayat mare. Itultuloy mo dayta. Sapay lako ma. Tagtultuloy ti panagduras dagiti negosyo. Agyaman ak unay. Kaya't mo asawan. Mangipatakder ni Wilma iti sari-sari store na balay da. Un ka no, nana. Isum ilagayam anagado ti materialis analabsak itay iyan. Ay nagganasan. Asidag taon ti pagkatangan iti abasto. Saan na masapul pa'y amapan iti sentro. Ay una nana. Saanan ang masapol pa'y nga aglugan iti tricycle. Tapno lang mapangumatang iti nakaadayo. Addanton tas asidag. Ay talaga nagagat ni Wilma. Iso ang nagpiit adimur as tinegosyo na. Un nga rod nana. Nagrugrugi lang iti online selling. Naglako iti sidan. Sa ita, sari-sari store manan. Sapay la kumaat agtultuloy. Tapno saan tula nga sari-sari store ti maipatakder na. Idang sarsarita kayo at oray di kalman. Lima basak ijay arubayan na. Kaslaad na nangag ko apag sarsaritaan nyo. Sari-sari store ni Wilma. Kasla kung kunayo man. Ha? Ay una. Agpatakderan ni Wilma. Iti sari-sari store na iti abay ti balay daw. Anya? Oh, apay kasta ti reaction mo ngay. Oho. Patyamat da dyan, Wilma. Pasig tumatlaan nga expire tila ko na. Ha? Uray sa anon. Apay ngamin ayo, akasta ka, mare. Awan pa'y mati word of encouragement mo iti kumarim nga nagnegosyo. Ha? Pasig mat a discouragement, ti bagbagam. Saan a discouragement? Ibagbagak lang ti pudno. Anya lakit din. Ay na, no siya. Maragsa ka na iti panagduras dagiti negosyo ni Wilma. Sapay lako ma. Tamaaddaan to iti branches dagiti negosyo na. Anya? Ha? No siyak lamay sa to see is to believe. Mamati aktulangan no addanton an itakder no ita asa usang ulaang. Pweh! Diyak lapat yan! Lalaki ni. Ang patakder kano ni Wilma iti sari-sari store na ije balayda. Ay kat nasayat tapno dati asidag apagkatangan iti abasto. Ha? Siguro kras mo ni Wilma niya. Iso akas ta ka tunggal adda ibagbagak may papankan kwa na. Inya ka din dahi tangay bagbagam aya, Brenda. Ibagam lang, Tonyo. Ibagam lang tapno aglin na wagta. Unay na ya. Oho, pasig tumala ang expire tila ko na ijay. Pweh! Apay ngamin aya akasta ka kini Wilma. Manipod ini nang rugi nga gilaklako iti online. Aging ga naglukat ti meat shop na. Ken aging ga ita nga nagpatakdar iti sari-sari store na. Kit kastalatan ti bagbagam. Pasig ka pa lang dadal. Hoy, sa anak nga umapala niya. Anya kumaaga po nga umapala. Ado ti taktao ang mabalin kong apalan. Dahil tupay lang ang babae. Ha? Never! Anya?
dyanin na. Nalpas mo't lang ti papaaramid ko a sari-sari store, tatang. Wan nga raw, danakaw. Kat kaano ay ti plano mo pa ng pablays, iti sari-sari store mo. Iti kabiitan a panahon, tatang. Saan kun apabayagan? Tapno makarugi akon nga aglako. Ay, nasaya at ano kasta, nakaw. Ay, gayam. I-post ko man kiti iti Facebook account ko, tatang. Wilma's Sari-Sari Store, soon to open. Kunak man, tapno maamuan ti karuba, kat amudan ton ti paggatangan da. Ay, kituwin ipos mo. Iso, kapay nga umadun to ti customer mo. Istukak man ti Facebook account ni Wilma. Kita man no addamanen baro a post na. Aha. Addamanen ti post na. Wilma Sari-Sari Store soon to open. Kunana. Impose na pa iti kalkalpas a Sari-Sari Store na. Ay! Kanya man ang natakit kita may ti Facebook, apakas asaram mo na. Ni. Anya ti mapaspasama king ka, Brenda. Nay, agkisew ka mo tayo. Brenda, anya ti mapaspasama king ka. Apa yan? Anya kami na natakit kita may ti Facebook. Nan, kita man na ta cellphone mo. Ni, ti sari-sari store mo ni Wilma. Salbag kakide. Gapulang iti apple mo. Isuki din ti pagkiskis siwa mo. Ala, agkisiw ka lang tarita. Baka mo kay ti biyag mo. Dahil tati maghanap mo, iti kinaman nag-apple mo. Salbag ka. Nyalakit ding aminin, Brenda. Sardang aminin, day tapan ang daddadal mo kini Wilma. Ha? Tapno saan ka nga agkisiw ka po iti apal mo? Saan ka aminin nga istok? Anya? Oh, apay, di ka di mabutang no bilang lang tagkisiw ka kat isun ti pakatayam. Ay, nyalakit din. Nakababain adamang. Ay, sikakit di man. Ay na, pudnuman ti bagbagak. Awad mat namin ti dagas nga aramidan ni Wilma kan ka. Ngam no apay akasta ka kan kuana. Ha? Sapay saan nakatulungan nila kay mo no agkisiw ka. Gapulang iti apal mo. Ay na, no siyak ti siga. Agbutang kan. Ang mga no gapulang iti apal mo. Isun ti pakatayam. Anya? Sabagay. Sari-sari store pa'y lang ginakitam kini Wilma. Sigurado no agbalinton ag grocery da yan. Isunton ti pakatayam. Ay, salbag day tanga apal. Nalakit din. Ay, parikot ko at talaga jay loan talakay. Bakal. Kasubli nga min jay kolektor dito'y balay. Sapay na kuna na kanyak, ang mabalinta ang makaswan, no saan ta pa'y nga agbayad. Dakkel pa'y nga mingi sa anta na bayadan. Sana siyak ti pangibagam iti dayta Inted ko magking ka dagiti natgadak. Pagbayad mo ko ma. Ngam insugsugal mo lang. Anya? Iso amakam mo ka ita no pangalam iti pagbayad mo. Ha? Inkamanggay. Tapno mong terigat tagtrabaho. Adala pagbayad ko may iti utang. Anya laki din. Mare, si kamot gayam. Ha? Wan mare, siyak na ron. Kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang mare. Kasta ka di. Kaano ka ngay nga agsubli ijay syudad, mare? Inton Sabado mare. Enjoy ak pa'y man ti panagawid ko dito probinsya. Kakaisuna anagawid ka. Ayun gayam. Grocery ti pagtrab-trabaho am ijay syudad. Saan ka di? Wan mare, apay ka di?
Ang mga nuad na ti mabalin apagsirkan ijay, mare. Adda amare. Apag isaw nga adadwa ka panpanaw na kadwak ijay. Kastaya, mare. Ang mga numabalinak mo. Apay, kayat nila kay mo, amapan kag trabaho ijay syudad no bilang laang. Si kakit dimot, kayat na, mare. Ala, agpanunot ka na imbag, Lunes pa ila ita. Tano makapanunot ka, makigiddan ka kanyakon inton Sabado. Unlakay, inaklaang makitrabaho kini Mayta ijay syudad. Adaking ka dayta. Ingkag trabaho, tapnod na pagbayad mo, ito utang mo. Anya? Kahit kaano kayo amapan nga eh. Inton Sabado lakay, agpasyudad ni Mayta, makigiddanak mateng. Adda nga ron ti pagyanam ijay, no bilang laan. Kasaritak pay laang ani Mayta, numabalin ti makipagnaid pay laang kankwana ijay boarding house na. Ala, adaking ka dayta. Makaamu kayo, ngagsarita. Kat, nakapanunot ka nga rodan, mare. Un mare, nakapagdesisyon akon, makigiddan akon kan kainton Sabado. Okay. Ay un kaya mare, damagak la ko man, numabalin ko ti makipagnaid pay lakan ka ijay boarding house mo, no bilang laang. Ha? Ay, kumare. I'm so sorry, ha? Ngam saan ang mabalin. Amatan, adda ni boyfriend ko. Nakababain mo't ano, madama kami kat adda ka. Anya? Ngam di ka madanagan, tadamot labakan ti amay sa kwarto, iji pagburburding ha. Manungay ti abang ko mare. 2-5 mare. Mayatan da jay, ta inclusive ti current kandanom. No kayat mo, ipareserve kon, iti landlady may tapno saan nan ama itad iti sabale. Oh, sige man nga rod mare. Ipareserve mo ta ijayak laangan. May mayat matlaang tamay sa laang abalay ti ayanta. Ay, makapaikaw mo ti agyan dito syudad. Italaday ta, tadamdamong. Nga mairwam kanto mo lang. Sapay la kumaa. Ay, gayam. Sa dino ngay ti pagnana adamot. Adamot ti boarding house ko, di talabangir. Asidig lang ti boarding house na. Mapantanto pa siya ron no adda ti wayata mare. Wen man mare, tapno makitak man. Una, umay kayo lata. Nawaya mo ti jay. Oh, kat, anyang nga rod. Nakaredy kan nga agtrabaho inton bigat. Ha? Ay, iwan. Ready na ready. Nasayat nga rod nukas na. Ala, tatayon to nga rod ijay grocery inton bigat. Anya ngay, kat awan pa'y ti usar mo mare. Dito'y kapay lang boarding house ko ang makikusina ah. Ay na, agyam anak unay mare. Adamot paglutuan dito'y. Kan naggrocery ak idi na minsan. Ang mga no saan mo kahit dagiti lutluto kasi daan. Agluto ka na tanong ka ah. Si kakit demot mare. Katuan man, agluto ka lata. Anya lakit din. Alawin mare, agyaman na ka talaga kan ka. Aywan gayam. Imay ngamin itay, di akin balay dito pagburburdingan ta. Alalaan na ti advance ko amay sa abulan. Amangan no adda kwartam, uray 2-5 laang. Bayadak tumo laang mare. Ha? Adda kwarta ng allowance ko day jay. O sige mare, pautangan ka pa'y lang ah. Ngam no agsweldo tayo iji grocery. Bayadam ko ma, taipawit kumot lang iji probinsya. Pagkatang ni dadik iti agas na. Un mare, bayadak to. Kut,
kamusta nga iti panagyan nyo kinni ko rin iti may sa abubong? Ay, Apay nga ngagsinay ka kasta. ay makapasan na ay nga rod. Apay nga min aya. Kasla makariknak iti panagbabawi anang awis kan kuana ngagtrabaho dito yung syudad. Apay anak ko nam dito. Wan takasla saan mo't makarikrik na. Abusado unay. Anya? Imbagak lang nga rod kan kuanan, akabayatan nga awan pa'y usar na apang kusina. Ije pa'y lang boarding house ko ang makipangan. Ngam agasam man, manuabulan na dito yun. Ngam awan samot ang tiplano na ngagtsina na. Anya? Agswil-swil dumot. Ngam hay, saan man apan nangisingir? Ngam pulos asaan agumatang iti sida. Bagas wano anya dita. No awan danom amainom, awan peti kunana ama panag. Ay, siyak amin, salbag kiday. Ay sus, abusado mo tan abusun na ti kinasingpat mo. Are, makiusarak man iti washing machine mo. Ilabak man dagiti ulis ken lupot ko. Ha? Ay, katuan amare. Aglaba ka lata. Damot yung washing machine ko, banyo. Usarom na ta. Thank you, Mare. Ayun gayam, makiusarak matlang iti sabon mo, Mare. Ha? Diyak ngamin nakagatang iti sabon ko, iti kalman. Anya? Katala Una. Damot di powder ko nakakabil iji washing. Usarom lata Ay, agyaman na ka talaga, Mare. Ay, ukis ti saba. Una yun ay ti kastoy akadwa iti boarding house. Amin mo ito, kat usaron kan dawatan na. Kastoy nga tangag na nayon. Ay, salbag kiday. Nyalakit din ta saan pa ang makarik na iti bain mo. Nay, itaman pa'y akas ta tila nga masumrak, maita. Ay, makapabad trip pa talaga nana. Ha, tapay manan aya. Makapabad trip o nga abusado nana. Abusado, adidaan mo ti agbain. Amo ko no sino ti dakdakamatang. Ibagam ngamin akan kwa nang agsarili mo iti kusina na. Wala na, ibagak to talaga. Sobra mo ti pamayan nan. Amin mo tin asabon, kas kada shampoo. Dawatan na amin kanya kay una yun ngay. Di pa'y makagatang mo titi sarili na mo. Ayun ay mo daytan. Kat naimbag pa'y no gumatang iti si daan nyo no maminsan. Ay nanana, manipot ididamo nga imay, aging ga itang upat abulan na dito yan. Awan pa iti napuutak aging matang iti si daan, wano bagas. Uray may sa kilo no isaw. Aniya, ay una yan. Niya laki din ni Kureng. Saan ang makarik na itibain? Ay, papanawa mo, no kastamot lang. Nagpuskol una, itirupa na. Nay, apay nga. Ang kabil mo matindag iti sabong kas kada shampoo ni Tadura Box mo. Darling. Ay, darling. Manipod itakot agbalin ako nga emote. Anya? Noong mo nagngamin ni Kuring ditoy, aging nga da makikita na asabon kas kada shampoo. Saan nagsarsar di nga dumawdawat? Nalabos mo ito? Uray dagiti itlog kun abastuta ginatang ko. Idulin kumutlaang dito'y Jurabox. Imot no imot, niya kuma, ngun bibiyang kuman. Hay, una yung ay. Kasanumot ngamin, pulusmot asaan agumatang iti si daon wano bakas. Tapno makarit namot Mala, adaging ka na ita. Abusado mo't unay ni Kuring. Adamot ti right ko nga agimot no maminsan tani. Narigat no abuswan da unay ti kinasingpag. Anya? Ay unay ngay. Taing kabil mo amin dagiti abastom iti Jurabox. Aywan ura itlog kas kadagatas kan asukar. Kape. Inkabil ko ije amin tapnawan makita na. Ay, anya lakit din ay ang amin day di ababay.
Di pa'y makariknaman. Saan nga rod? Ay, awan pa'y ririknaan na ti salbag a babae. Kasanon nga noon ka? Saan amangan? Kasyay? Baka mumot na iti biyag na nukwa. Basta siyak, indulin ko amin amakan iti jurabox ko. Ay, una yan aya. Abusado una ini ko rin. Inserak ko lang arudan iti trabaho. Imbagakkan ko na, amakikusina pa'y lang jayan ko. Tawan pa'y usar na. Ni, aging gamot ita. Anya? Saan man apan nang isingir, mare? Magasam man. Manipod imay dito'y syudad. Pinabulodak iti ulas na, tawan ulas na nga imay. Pungan, pagidaan na. Amin akawas ko asaan kun ama usar, inted kon kan kwa na. Sapatos ajak mausar, inted kumot lang. Inikak pa iti hangar, tawan apulos ti paghangaran na. Anya? Makiusar iti washing. Makipangan iti boarding house ko. Ngam saan pa'y nga agluto ti salbag? Siyak pa'y ti agluto? Umay lamangan. Saan pa'y nga aginaw? Ay, una yan. Anyalaki din mag. Kaslaak la na nga la iti pagsakitan ti ulo. Anyalaki din. Mabisinak man, Mare. Saan ka kadian nagluto? Ha? Ay, saan mare? Sa anak-anak kaluto. Kan awan mailuto kit di ah. Sa anak ngamin anak ka grocery. Kasta ka di, Mare. Ay, nasa pa'y mabisinak ko. Adamot ti restaurant iji babano kayat mo ti mapanmangan mare. Adda budget mil da ijay. Ha? Sa anak ka nagluto. Kan awan mo't lang ti kape. Awan ngamin ti hot water. Kasta ka di. Ano sa mun ati mapanmangan iji baba? Itaman pa'y asaan ka matagtagari, kuring. Ha? Ay, kwa. Awan lang. Ado lang amin ti pampanunuta. Anya ay dagito. I-share mo mo tapno ko. Ni may tangamin. Kasla nagbaliw matan. Ha? Anyat kayat mo sawon? Imutan nakmat ngaminan. Anya? Agasam man, taindulin namat aminan amakan na ijay jurabox na. Ay, mabisinak pa idikal man, ngam saan pa'y amang ibingay iti makan ti salbag a babae. Anya? Kasjay gayam ti ugali ni Maita. Imot na amin nga imot. Ay, no amukla kumaakas jay gayam ti ugali na. Sikala kuman ti imayak, ididamo nga umayak dito'y syudad. Saan kat nga ijay boarding house na. Ay na, Juan. Kasta, timbaga na kanyak idi na minsan. Anya? Saan ka lang amin amatyem-tyempon ka? Iso nga itala ang ibagaan ka. Saan ko kumanga ibagang? Yung ibaga ko na. Tapno amumot ibagbagam kan kwa na no bilang lang. Ti awanan bain ako rin. Itati dakas kan kwa na. Amuman dahi a babae. Imbes nga gyaman kumakan ka. Taidi awanan. Kat adda kalata makatultulong kan kwa na. Nagalas matan nga ugali na. Ay talagaan na punuanak matan. Paiman ta kasaritak inton madamdama. Anya? Ay una. Kasaritam itinasayat. Ipakaawat mo kan kwa na. Ay saan? Pakaawat dita. Lipak tupay ngay. Si kaki di mo to. Nasing petak, kunak. Ngamnukas kan kwa na nga abusado. Kan naglaing asumao. Ay makaraman kunak tumat. Nagawan matan abain mo? Anay ko, apinging tungpa ka matlatan. Kalpasan ti amin apa nang tultulong ko kan ka? Ibagamkit din asyak ti imot? Ugalit ti imot? Ha! Anya? Sika ti awanan bain. Imutak no imutak ha? Ngam uray kaskasano, nagbalinak anasayaat kan ka. Nagbalinak lang nga imot, gaputa abusado ka unay kumare. Ha? Amin akabaalak nga ipay atulong, impay ko amin.
Inikan ka pa iti underwear mo, takurang ti underwear mo anaga po yung probinsya. Lalaki day. Ulas kan pungan mo, hanger mo kung kawas mo. Mare, Sa ita, ibagang nga imutak. Wanan imutak. Indulin ko amin amakan, gaputa abusado ka unay. Di ka pa makagatang iti si daan, uri maminsan ti makabulan. Makipangan ka lang arudan, di ka pa agkusang agluto, kayat mo agkaulaan. anya. Kita ang day tabagim nga muna. Sakbay mo nga ibaga nga imutak. Salbagkit di ah. Agawit ka langan di probinsya. Saan mo abagay ti agyan dito syudad? Saan mo akabaulan at tumakder iti bukod mo asaka? Kasila ang ti pakikuskusinaan no kwa. Ayun nga laki din. Jak kayat ti abusado ako mare. Kunak manan. Biết dân thường bà thử nghe bà thử đi nghe nói giỏi tiếng Anh lắm Tiếng Trung. giỏi tiếng Trung thì có giỏi nhảy tiếng Trung không Qua lớn đi, không hoặc bằng 1 đô lớn qua đi hả qua đi 5 cái đèo, có 5 cái chui đèo á. nó có thui rồi đúng không đi vô Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia tôi ngán ngán. ngán tiếc này không có cầm gì quay được Nó sẽ núi nha. ừ. Hàng nói đi em tí nữa em quay solo cũng được em quay anh em nói chung em với anh cũng được đúng không xài đấy cái này quăng lên trển mình rất là xài thì cứ lắp đắp vô kênh thôi Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ á, y chang Tây Bắc. Phải liều. có trâu bò không Có trâu bò gì. nói đẹp vậy sao nếu quay chứ quên Không có quay được chứ. cầm điện thoại đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người trả tiền Hôm qua đi là sư băm xoài, tụi nó sư băm xoài. ngọt không ngọt có đi Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài chín giờ chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. giả bộ Cống anh luôn. diễn đã vậy người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì đang làm ông hay bà Vô ông gì bà? cái gì Ông marketing gì? rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi Nói vậy sao review nói? review lại kể lại là câu chuyện nó cười như nào hôm nay Sao nói? anh bắt vậy Chịu luôn không, vậy thua. đọc đây kể nội dung đây Để biết được. sao không biết mình nào mình phải hiểu chứ Không. mày có cần anh kể từng tập phim Jack Bayan không kể khúc nào nó ấy luôn không em kể khúc nào mà Duy Bồ nó cười không là 1 năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười khúc nào nó buồn luôn á chứ ô nói nó tin rằng 1 năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả 100 lần á không dưới 100 đâu Nghe lại. nói đi em Chứ nói gì giờ không phản lặng luôn á. không tôi hỏi chung hàng có hàng mấy thằng trẻ nó quen mấy thằng 89 hàng triệu nếu thằng nó đẹp trai Nếu đẹp cáp màn trai- hình lại cáp màn hình lại không bao có chung gì Nếu đẹp trai rồi tôi nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? ừ Hả? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen nó đâu. Rồi. còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi của sao bà ủa tại sao Ý là tức là trao đổi đồng giá thôi nè, em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. tự nhiên kệ người ta cần không kệ người ta Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. đúng Yêu cầu đúng 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều đâu. Em có thêm tiêu chí đẹp hay không nữa. đúng USD đô la hôm bữa thì thằng cu mình nó nhận tiền bên bông đó chung À, nó những hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết gắn gì cũng vậy. nói đi em mấy phút rồi 3 phút rồi không 1 phút quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia má 5,000 đô la của tôi má thì chị Nhi xui vãi luôn à đúng là con gái giống như con gái nó xui Cái gì mà thừa. nhưng mà nó sự thật Phục quá. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy đi còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á
thấy rồi nhé em. Mà ở ngoài thì khác, ở miền Tây sớm. Ở ngoài là ngoài nó lớn, kiểu y nó chang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy, đấy. Nó bị cô lập quá. Không mấy đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối Quán ăn thôi chứ chung đi trung tâm thương mại lại gì đâu có đâu. làm gì có trung tâm thương mại người đi. Nghĩ là hiểu không? Ừ. Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ở ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Ừ. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Đi ai rồi đi trung tâm thương mại là gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được Đưa nhiều. cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Ờ. Thế này sao mà cầm vô video được? Ai Ba biết ba buồn đó. ừ. Rồi lúc đó thằng mà ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Thằng Trung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ừ. Ông nó dễ lên lắm, từ từ calm down. Em Không nè, lên thì làm cái khác. thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có nhắn gà đâu, gì em nhét nè, Trung cứ từ từ thôi. Ừ. Vô chơi em. Vô nói anh Khánh. Vậy thì Quay nhiều xuồng anh. Đấy, áo luôn. Chết.